Asifiwe Yesu Kristo. Katika neno la Bwana tasoma ibuku ni za Savuli wale anadhimwe 25. Psalm 125. I'd like to share those scriptures with us today. Tafadhali fungua tuweze kuhimizana kwa pamoja na Mungu atubariki. Maandiko ya Bwana nitayasoma. Savuli wale ana 25. Nina miswa 5 na niyongwenda onena nyana enu monde ngai museo ni watu etende toi sio tuthangasia sio tukiatisya na kutwekea vina. Maandiko mange imiasata ala mamwiki ya Yeova mailie kima cha Sayoni kila kitathingithika indi kikala tene na tene. Otondo yima idilolokete Yerusaleme no Yeova odilolokete andu make kumayu onakubika tene na tene. Nundu ndata ya usumbe ya udhuku ndikekala iyulo wa utiwa wa alungalu kana ala alungalu nikana ala alungalu matikatamboche mokomo meke udhuku. Now today we're in the verse 4. Meka enesa ame Yeova alasio na ala alungalu ngoni sio indi undu wala medhiwa maendeziani sio njoeku. Yeova aka maumanilia vamwe na eki manai nendi adhasia mugo ni wedhiwe yulo wa Israeli. Bwana na alibariki neno lake, sema amen. Hebu tuombe kwa pamoja. Tukushukuru kwa neno lako njema ambalo limetufikia sisi siku hii leo, ibada hii ya pili. Ninaomba mfalme watu wako wafikie na kubarikiwa. Watu wako wafunuliwe macho yao, waone jinsi ukweli ulivyo na uwasukume mioyoni mwao, washawishi huko ndani kuchukua hatua mpya kuhusu maisha yao. Na Bwana wafikie kubarikiwa na wewe. We will not remain the same as we have been. Tukuzwa na inuliwa, na kwako iwe ni sifa na utukufu. Jitwalie hizo maishani mwa watu wako na katika ibada hii. Na ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, sema amen. Na ndumanga hii muyaseo wingi, naomba nipungie mkono wako. Haleluya, sema amen. Huo mkono mnyoshe mwenzako, mwambie umebarikiwa leo. Kaji ya Mungu high five, low five. Sio mbele kedha gwandu. Mbona zabina ndo kedha nya. Niwa mkedha, kedha nya kilo. Odo kuwa himizi ngezi. Muyaseo. Thank you very much. Omonde tuimanisia yulua Moathimo. Ala moka kwa ala Mamwikwatasya ngai. Moathimo. Ala moka kwa ala Mamwikwatasya ngai. Na omanisio wako umonde Yeova nikenda tuimanisye kumwikwatia. Kwa Kisungu it is to trust the Lord. Kiswahili ni kumtumaini Bwana. Na waambia kuwa kuna baraka kwa wale ambao wanamtumaini yeye. Labda kwa kuambia nelo okulia kumwikwatia Yeova nikwekata. What does it mean to trust the Lord? Mwalilo ni maingi na interpretations ni mbingi, but the one I have in my mind is this. Kumwikwatia mundu ni kuikidhiwa muno yulua mwekalile wake, ni kuikidhiwa muno yulua ui wake na utuika muna, ni kuikidhiwa muno yulua vina wake kana kuikidhiwa ni ugo wake. Kumwikia mundusu kana kuikia kinduchu. For instance, character ni kindu dhibu kikebata muno dhila ukwenda kumwikwatia mundu ukakomana na mundu wena mumwikalile usanye wethi wavina kwaku kumwikwatia andu amwe matema kwikwatia niza mamoto mukuni asimua kasya ninyosu rosa isa aikawika katate kumwikwatia manane wa muhoni asimo indi no tindanga no abudu mama nao subia nundu mwikalile wo no malazimithia medhume andu aikeku to be trustworthy. Angita mabundi we require them to have the ability utuika wako kama ondo mana
na bebi na muno kumwikwatya ezwa uinde na mwao ndana ugo ngo mwake mwa wazilikali uyasia dakitali siele utumba madhangu mo ma university ukutani psychologist not au nikenda wese kwithia ukithi obisi ni wanda kitali ni waekethwa kana no tonda uiti ulawe nawo ni ndo wiwia bibaluka moko ni mamundu wizita ndakitali wa mevo na ndwisi usomi wake balao bikite. Are we together? Ona kunukwita wakutu ukindikanga mondo aija moko make na sio maseke kuundhini wena vata omane munduni wakwekiwa. He is able to do what he has promised. Na novo na counselor kana psychologist, we know this person qualifies and therefore I will listen to what he has to say to me. Anabe vata kezwa enotoni wimwe nimeba ese kwenda ndona munenga bandu bakuima na timu ikeku uona mundu nundu uya ngona no mesia mo ina komanya na mundu ba masako njisi ana maniata njisi ninapata wao pindwa mkalile wakwa ondo ando mambona mona obasta na neba samuno nunjo bandu na mundu ambika ila pastor I don't know what happened ati wako ni wa makueni lakini ne o anoki ekala konduketa wa migwani kwa mundu ona mweso ba mwekali kenda kamanda uya masako na mana imanda ko uya masako kotetwe usunguni aibe andu mekuma makutano mekuma makueni moko manda uyako na amanda uya mudhina muima na yuto isa monza atu isa monza embanga yu pastor mandie lunch ni na manda uya na ndina wona no either no more lusani ubatoneka lakini akaniambia pastor tafadhali nisaidie na kwa nundu na masako na bala ni saa isio netsa ni kumukalala masako kotembetsa mpinge onanjo nenange wala isio ninena yulwa mundu weba usu akoka kwako ikuya nenge ningwema mana kula umete na uyambo munenga leo lwaka kwimea ayiwanza utoni ndweba ndwebo kwikunduke mani kwa inanza mbingi yoza kwedandu maikoka mavukume wambo manenga leo male nikenda pina wovukuma wido weba wido wikamunenga itubi wanava mwene mundu mwikiku ni mundu unena ugo mabinda onde nikananda kaukenge idhie tunakatabia kaa kuikia kila mundu hicho kitu mitoko hata amu sinena ngoo zitu zionde wata guano nisi augo bawili asiokena awitu lola wika asioka umane sisi ya ubungu. Which now brings us to a second thing. The issue is not trusting. Idi ondeni tumwikwatasya mundu with either our husbands, our wives, even our children, but they all fail. Onde mafailure kona wana mandiko mangai ando tima kwekwatwa onaindi wasome bukuni dha Savuli kilungu cha miongweli na musoa wa monza mandiko mangi imeasia ando amwe mekwatasya makasi ya makao na ange mekwatasya mbalasi inde idye tukaweta sitwa la Yeova ngai waitu na tudhiwati asume kwatasya makasi ya makao na mekwatasya mbalasi verse 8 mo nimekuna metiendi na kubaluka. Are we together? Inde idye nitu kilite praise the Lord na kongamaki alama mekwatasya Yeova ni mokilite na makongamaki kwa kula mwenzako wenu mwekwatitie Yeova. Praise the Lord. Kwa mkulenge we numwekwatitie Yeova hata ewe Yeova ibuku nda Yeremia yulwa kumwekwatia Yeova verse 4 chapter 9 the Bible says isuvie kila umwe na mutui wake. Tabia mwenzako isuvie eko tabia isuvie wiwa mwisuvie mutui wao waku na ndukamwikie mwanasa onaweva nundu kila mwanasa akosa byu bandu ba ulongi yani akoya kianda chako. Praise the Lord. Na kila mutui akaenda ko na ko haikusuka nduka mwekwatie mutui wako unoso mweta awasya mwisobie. Are we together? Ona Mika kilungu cha monza verse 5 and verse 6 Bible says mutikaikie mutui, do not trust your neighbor. Nduka mwekwatie munanau
Edhukisie ona subia ilomosia kanywa waku kwa mundu muka ulao kwa mahithuini chao chaku. Don't even trust your wife or na nundo ututuibidani za gender parity. Don't even trust your husband or. Praise the Lord. But there were verse 6. Nundo mwana ni wana nganda ya ithe na mwetu nungende ainya wake. Ona muka mwana numungende ainya mume. Atuthiwai amaitha ma mundu ni andu alama numba yake ziva yake mwene. Praise the Lord. Umundi mandiko mangi ni motonya ni welo nuva wakumwikwatia kana wa umwikia. Evawe na Biblia ibuku ni za Matthew chapter 10. Yesu Kristo easia ndinoka kwete muwo noka kumuanya. Choose whether to trust God or to trust your father, whether to trust your mother or to trust God. Ndanoka kwete obyo. From the perspective ya trust, I want to interpret those scriptures. Nandu mangai kwa tu kwa atianye ndeto isu. Tuwa ibuku ni za Mathayo kilingu cha 10. Mwikatalilie kana nokie kwete muwo kuundi. Njao ka kwete muwo. Indi nokite kwete ubyo. Now andu mangai we have to choose who we shall trust today. Tuwa nundu noka kudhuwa nyamundu na ithe wao wake. Nikenda uweze kwethia yu ndo nabata waku mwekea au nuba mundi wimwekea au kana wimwekea mwana au tuiona noka kwete udhu kati wa mwetu na inya wao wake kati wa mutwawa na inya wa mume atuthiwa amaitha ma mundu makethwa alama numba yao yake nundu inya mweme enda umwekwatie au enda umwekwatie mwetu waku enda umwekwatie. And yet they are human. And you know for sure these are human beings. Now let's have verse 7. Ula mwenda either kana inya. In other words, ula mwiki either kana mwiki inya instead of me. Yeova easia ndamba ile na ndio mwenda. In fact, Balatu 125, the Bible says, those who fear the Lord, those who trust the Lord, those are the people of God. Atuthiwa ola umwenda mwana kana mwetu wake kwenye. Alama mwekwatasya siana sio. Na mwekwatasya etu mao mo. Kwe undo mwekwatasya ngai. The Bible says ona ungai ndo mwaile niwe. Atuthiwa this is the only way to do it. Au uimwaua umwiyote. Mwetu waku umwiyoba ute. Ona mwana umwiyeba umwiyote. Na uyosangela niyo ya Yesu Kristo. Na kumwatia ukamubikile. Trust the Lord your God. Hakuna njia ingine. Asifiwe Yesu Kristo. Onanitu kwiwa nduke kwatie udhui. Olawe na uo. Ebuku ni za Luka kilungu cha 12. Velange waya ola mundu mudhi mutumanu. Ola mundu mudhi mutumanu. Kilungu ni cha Luka kilungu ni cha 12. Ebuku ni za Luka verse 15. Mandiko mangi imeasia Yesu amea imanililie na mwisuvye wendi wonze nundu za yuwa mundu nduma sinduni siao ona itiuma sinduni siake. Kasi dingi unasema mthemba wanduke kwatie udhi wako. Na hindi padhati ya elange waya ula mudhui nini sini mwisubo wake alikuwa na ngedhanzeo. Alivuna mavuno ya kiajabu. Na alipopata haya mavuno akashangaa akiuliza, what do I do now? What do I do now? Because of how I have been blessed. Because of how I have increased. Azia alama kumbe matene nukumombwa. Na dhaka makumbe angemeo. Na dhiki ya isamuzi yake ba. Na dhasi yango. Njumua. Uisa ina udhika hata. Uinusa. Nundu isamuwi na chao. Wenasio. Mandiko mangi imeasia utuku usu yoba aise uindiawe. Tuma mnyodhi waku uko upichaba. Hindi mandiko mangi imadhasia uni wa ukezi wa kwa laonde. Mena wikwati wasindusiande na ti adhi wangai. Trust the Lord. Do not trust the world and everything in the world.
Wasoma Evelania 13, because trust is important. Hebrews 13 verse 6, kwewa kondo wa nito kwasia na unyau mwiyai ni mutethesia wakwa ndika akea mundu akambika ata iwe Yeova wakulia mtu waku mundu akwika ata numukulia nesa mundu akwika ata nikwekithia kana mundu akwika nae nene muno indi no Yeova wilotoni wo uthiu kusu ukwete usio Messi ni maubuta kainindi wone wo sio. Praise the Lord. Messi ni we kwote kainindi wone wachao wone wo sio. Hizo etuziaza TikTok muno we penja mathi thimbo athi fani muno na yu ndini wa kathalo ena mutu wake onolonja muka o inja mathi ile baunza mutui oka eja mubuko wa muka wambe na we kwa mubuko wa kele nazo kanumba nikenda oze mundu muka mulunja mwichenza ela mana wikenza amana mibuko za mweya amana mibuko za mweya niyo kizani wa mibuko leba ola mutu ingo mutabia amuyai odondo wa mecha baunza na mbete ba kwa mundu muka mwiche muliche kwako nake olungaja muka akwatwa iwia muka amutunga ndumba na de alatiela mibuko. You may be thinking that you will destroy me, but God has kept something awaiting me, a promotion of some sort, favor of some sort. Umadhani umemsukuma kumbe anangojewa na wengine wajivunie yeye. Praise the Lord. Makamba mazazi ya bia balazi kahata kagwa tibo hata ebaluka. Praise the Lord. And you say nini kana mundu suwe chebia liu timwa kwa kuchama bia wa manuwe usuwe chebia liu timwa kwa kuchachao mabia nondo echa alekwacha withi baluka bana endo na baluka ba bangi na nongo ala momena maswane yao kuicha ukadhelekeli imani utakauma kaye Yeova ni wewe wisi isesi siake nzio balasi. Hapo ndipo nafanya nini? Unaangukia. Praise the Lord. Mamwikwatasya ukabaluka chanda ni chachucha chao chakiku onaweza kuizi lavo mandiko mangi mamadasya ungai Yeova nundu tata yake na munzi wake niwika hata nuku kiasiya. Praise the Lord. Hata we Yeova kisa kwa na wiku chanda ni chachucha kiku mesa ya kunimbala nie kombe chaku ni tusu tena kikikata nikipitikanга. Praise the Lord. Ambia mwenzako haujatupwa mbali na Mungu. Hata we Yeova nenda mwisubie kwikwacha uthui wenu uthui mabinda mwe kuonekana oseleke. Ibuku ni Zaburi 62 verse 10. The Bible says this: mutike kwatie kudhinia. In English it says, do not trust oppression. Do not trust extortion. Extortion ni njia ya kosa udhui, ni njia ya kosa mali kwa njia itaendesha kwa kumabi miando na kumakenga. Twiwa nduke kwatie udhui wa muthemba weba ona nduke kathie mbutani nunduwe ni wabuta siando na ndeto hii ituvike twithionde alameba. Wakati huu wa mahasla watu wametambua lazima wazo ili ujipange katika maisha, na watu wamechukua njia za ajabu sana ili wajinufaishe wao wenyewe. Kitambo kidogo palikuwa na pasta ambaye alikuwa kiongozi wa vikundi, na hiyo pasta alikuwa mkali sana. Ili kikundi chake kishinde alikuwa anatembelea wale majudicators kitambo sana. Na tunajua habari hii maana kuna mmoja alilalamika akisema swali nitembelea aniongelee kuhusu kikundi chake. Na jambo la ajabu alinikaribia hata mpaka akanifikia kifua. Wakapata na shangaa, hii kifua imenifikia inaongea nini? Tunaongelea kikundi ndio, ya kanisa ndio. Sasa mbona umenikaribia kama hivi? Sasa mundu mukano utenyese kidui chake kwa mundu mewewa. Sasa ukeza yinu kusani wa ndio ndongi ukwenda yeye kana ni chao.
Ngale chezo manika enda kikunja keke kyata kisinde. Eza mundu so nimekuka ekanisani ko niko kwatwa ni wia. Niko kwatwa ni wia andu mangai. Na kweli ambaye mama niye kana kwani kiteosoea. Ende ngumwiso ba Yesu be mbutani. Yesu bia Yesu si akuya. Mandiko manga imeasia modhi maku mengi ba. Mana kwilulumilia ngo yaku sinduni siba sinduni Yesu. Trust the Lord your God alone. Mwekwatia Yeova chao eweka. Ate we Yeova. Na yu Moathimo makukewe umekwatasya Yeova. Nendo kwa umekwatia Yeova nduka mwekwatia nyawaku nundu nyako ko faili. Ona tikondo kwizwa kanani mudhuku. Andu imakusa chowa faili. Kamwekwatia mwemeu mwekwatia ulao nenga na ya umease. Nduka mwekwatia mwanau mwekwatia ulao nenga na esiana nzio. Ate we Yeova. Onaniwa kwa nduka mwekwatia basta ukubodhea mwiki wasiama. Mwekwatia ulao wa munenge mudhinzio weba osu. Na alame kwatasya ngai Moathimo makao kwata. Makanda nasya naku na makao kwatia na makao vita. Yani ataendelea kimbie mbele zako katika jina la Yesu Kristo. And the Bible says this, wale ambao wanamtumaini Bwana watakuwa kama mlima Zayoni ambao hautikisiki lakini unakaa milele na milele. Verse 1, alama mamwiki ya Yeova maile kima cha Sayoni kila kitadhingidhika indi nikikalate na chao na tene. Ndeto isu kema ndeto yatumika kona nya utuo wangai. Ngaisi atuwa siemani. Otondo ngaisi amukamba si atuwa idhemboni. Kwa usiemani ni kwa ambata wa nikana kwa komande na ngai. Lilika na ibuku ni za Genesis chapter 6. Waliamua watengeneze nyumba ambayo inafika mbinguni. Maana wangependa kusemezana na Mungu huko juu. Kwa hivyo kwa hiyo njia true Mungu amewapa milima. Na katika mlima huu wa Zayoni ndipo amefanya makao yake. As we shall see, Zayoni ndio makao ya city itawa Jerusalem. And in Jerusalem is the temple of the Lord. And in that temple is the Holy of Holies. And in that Holy of Holies is where the Lord is. Hapo ndipo amefanya makao yake. Na alama Mamwikwatasya in the same way Mungu ametua juu yao. Ate we Yeova. Ni kwa kana before kimakiu kidingithe Yeova edwa athingithie na athalavyo. Lakini as long as God remains constant ona kema kitika athingithika. In the same way for you, alama Mamwikwatasya Yeova, you will not be shaken. It will be easier for God to be shaken than for you to be shaken because you are hidden in him. Praise the Lord. So regardless of the situation yaku ondo hilie mwekwatie when they come and when they go, when they increase or decrease, pawe na jua pawe na mwezi, kuwe wema kuwe ni ubaya, mwekwatie Yeova wala wikimani cha Sayoni nunduwe uile kimachu kitaka athingithika tene na tene. Ate we Yeova ebuku da lomi ni mbendesya muno nena yulua kimakivando alomi kilungu chake enda kwe wati otondo kuandikitwe verse 33 otondo kuandikitwe sisya ningwiya nthini wa Sayoni tiki imani cha Yeova sisya ningwiya nthini wa Sayoni ivia ya kutulia ena yulua Yesu Kristo na ivia nene za kululu ticha na ola umwitikila ndakasono kwa nisi edwala Mamwikwatasya Yeova mabwaki macha Sayoni vala Yesu Kristo we ivia za utulia na ivia za lulu ticha. Let me assure you ando menza maima kana mageki ya miti kana mageki ya mavia mena kielelo cha kutulia. Today we are changing the story. Nuwe o matulia nuwe o malulu ticha. I'm surprised ethically we are running away from our enemies as if they have an advantage over us. They do not have. Listen, let us change the story. It is no longer we who need to intercede for victory.
It is they who need to intercede to overcome us. Ni mome na bata wo zembe angaisio, mo zemba siana sio, mo zemba mume mo, because ngai olawe naku ndaketikela ubike kwa. Mabinda maingi, we are stricken by fear. Tumepatwa na uoga mwingi. Na unakaa ni kama unatafutwa. Unaomba ni kama unatafutwa. Ilhali ya ujui aliye na wewe ni mkuu. Amekuimarisha, ni wao wanakuogopa. Ndio maana wanatoa kafara watoto wao na uume zao. Kwa kulie kila kitu maamu mnyandembo inanebete uni chao. Atoa kwithwa nuwe mokea. Atoa idwa ngai waku niwe munene. Tumaze tundembo kitu na maunzu. Ete indembo elungu mazele ay 10. Enyeti ngai wa mumo. Ai no kusubite. Mona omubaka mazembe siana sio nikenda mezwe na undu yulu wako. Kama kwatsi ya mutui wako pamusisi. Look at your neighbor. Mwambie mutui wako. Uyululu ticho. Kwando ndumwewe we uyululu ticho we bia za kutulia kwa lama kutita na ilombanyeni mobalukanga. Praise the Lord. So when you come to pray, pray with confidence, because you put your trust in the Lord. You kwa twaniwia ezwa ungai ndumwikwatasya. Eba wekwatasya mwemeu no wewa. Eba no wekwatasya mukau no kweka hata. Eba no wekwatasya basta no kweka hata. Alama na mwekwatasya Raila wanazikia tumbo njoto. Wanazikia tumbo njoto. Simba ameondoka. Tibim tialala hayuko tena. Na yutu nena na tumia todasi hai, there is great reorganization happening. Andu maimanda monene yuloka tongo esya no yuloka eka no nundo we kwatyo wo wa endeni wa Raila ate we Yeova. I am giving you the God who is with you, whether Raila is there or not, whether Ruto is there or not. Ate we Yeova mwe kwate usu duka mwe kwate Raila duka kwate ODM, it will fail you. Mwe kwate Yeova. Praise the Lord. When is the ODM asifiwe Bwana. Wamekwatia Yeova wina Raila asifiwe Bwana. Lakini hata kama ataondoka unabaki na Bwana ambaye hutupa haya yote tuyafurahie. Praise the Lord. Ine mumu ya seo kwa kule mdu wa gugo wombosia. Tato imweni tu maandu mombosia. Ende mu kwatia kumwe kwatia Yeova kote kuseo hata iwe Yeova. Ase imeba mwekulia yulo ase na senu ikatwe kata ni wa dhukuma ni we somethia na ni we kama ndo maingi na mabwa okungendea. It's okay mwekwatia ngai yulo nenga na esiana. Ulifanya wajibu wako, imefika hapo atokome makindo akitaka, lakini baki na Mungu yule ni mwaminifu. Praise the Lord. Ito kitu mini wa mwezo isovie mweme isovie mukau. Nduke ye you are worth in what your husband says about you. Let your worth be what the Lord says about you. You are hidden in him, no matter what your husband does or say about you, no matter what your wife does or says about you. Umefichwa ndani yake. Endelea kumtumaini. Baadhi batendi umewenu akenuka. Uwe mwe kwa yake. Wakule mzako no wezi uwe. Tika ba umwe kwa tia ula unengane na bosa. Hata iwe Yeova. Ondo wakeli alama mwe kwa tasia Yeova. Yeova ni umavyoluluka. What a wonderful verse. Verse 2. Otondo yema ijululukete Yerusalemu. Tumesema Jerusalem is where the altar is. It is where God is. It is on Mount Zion. Otondo yema ijululukete kima cha Sayoni. No go Yeova ojululukete ala Mamwikwatasya. Na niwo utana mononondo, my friend, we forget. Just as they have demonic powers, just as they have spirits, you have the angels of the Lord with you. You have the angels of the Lord with you.
Praise the Lord. And I wish you are practicing the presence of God. And mangi labda watu mwani ndeto imwemba hii satubikie vanhu wesa kwethani kuwa uya wa mwete nondo ndeto imwando meacha pastor mumzeni wa umana lakini wa woki we do not practice the presence of God because where our God is where the angels are. Notondo mena maimo matoma wa utuku na muthena no wana itu tuna anaika watu izululukite muthena na chao ai muthena na chao. Praise the Lord. Ibuku ni Savuli 34 verse 7 I think. Twewa mulaika wa Yeova ni umadhululuka ngali sionde alama mukia na kumabonocha. Kandungelele. The angel of the Lord surrounds those who fear the Lord on all directions and delivers them. And delivers them. Angels have been assigned to you. Angels have been located to you. Praise the Lord. Trust in the Lord. Trust in the Lord. Ningependa tusome kitabu cha Savuli kilungu cha 91 tuidhionde. Kio ni kilungu kisio cha alama Mamwikwatasya Yeova. Una Biblia? Wingwa, your Kamba Bible, even your English Bible is okay. Na tutasimama tusome hiyo verse tunga metwithi on this stone za Yesu Kristo. Ongama toa mbodela ongama maitu muko ongama tukakie omonde miswa ino miose sitwa za Yesu Kristo ona ikasi amen wenda ate we Yeova. Ibuku dhiuza Savuli kilungu cha miongo kenda na imwe tusoma miswa isu yonde na receive it katika jina la Yesu Kristo. Are you ready? Kizungu, Kiswahili, Kikamba, read it as if it is yours. The Bible says, "Twambe twimwamba ola utoa wibidhoni wa ola wiyulua onde usu akekala munene wa mwene vina onde." Sema amen. Verse 2, nganena undu wa Yeova ni wewe bidho wakwa na ngome yakwa yivina ngai wakwa ola negada ni mwikia. Verse 3, nundu akakubonokasya kiteini cha mutei wa nuni na muimoni ula huwa. Sema amen. Verse 4, akakubwika na nzia syake na ukebida ungu wa mdwa usyake wo wake ni wongao na kakalo ate we Yeova. Verse 5, nduka akea utisio wa utuko kana musie ola weka wa muthena 6 kana muimu ola uenda agibindune kana wanangiko ola wananga suwa yekata andungili verse 7, andungili makava luka utewa ku na ngili 10 pokoni kwaku kwa aume indi ndikakudhengea ambako asi amen. Sema nimepokea hata iwe Yeova. Verse 8, indi ukasiasya na mendo makumwene na ukona wevanisyo walathe nundu waisye Yeova ni wewe bidho wakwa wamutwie ulawiyulu waonde utuo waku. Verse 10, bati udhuku ona weva ukakubalu kukilipe rambengi bati udhuku wandutrigo bati udhuku ona weva ukaubalu kila kana udhinyo ona weva ukaudhengea hema yaku. Sema amen. Verse 11, nundu akea iya alaika make makusuve ziani siaku sionde maka kukilia moko ni mo ndukeze utulwa kukwaku ni via. Verse 13, ukakinanga munambo na kimbuba munambo wa muika na nzoka ukaikinangia ndi. 14, ni kwedwa nululumitie wendo wake falani ayuni yobo kunena. Praise the Lord. Twambingi verse 14, ni kwedwa nululumitie wendo wake falani kondo wa ngamubonotia ngamutulia ni kwedwa no mamete sitwa yakwa akenga ila na kwanga musungia
Unamaoni ngeli wanake ngamubono cha na kumunenebya ngamukolya na dhayu muasa na ngamonya utangio wako. Hebu tupigie Bwana mikono. Mpe mikono ya ajabu, mpe mikono ya watu walio hai. Receive na pokea hizo baraka katika jina la Yesu. Tunaweza keti tumalize basi neno la leo. Receive it in Jesus name. Na ilani wako na to stress. Na wao wao wendo moja. Baba mukandi wewe litilio bau is okay usembe buku ni za Savuli kilungu cha nyongo kenda na imwe and read it and pray it to yourself. Alaika maku mea ye mandululoke ndika tulweni chao ni totondo totona nuwe ibia do matulia matulwe emo otulio is their portion and it is not yours. Praise the Lord. No tu okay kwatie mundu kana kiendo na kiba unaenda kwanza ndoke kwatie munda wako mundu ni choki tu miwaki tu kwa tawa stress mwe kwatie ngai na ndiko wazi wa mwe kwatie we kalondende enda na ukumba ukula kwenda wa isitwani la Yesu ukezoze zindu yako in the name of Jesus Christ. Finally the Bible says this, Allah Mamwikwatasya Yeova. The Bible says, verse 3, nundu ndata ya usumbe ya udhuku ndike kala iyolo wa otiwa wa alungalu kana ala alungalu matika tamboche moko mo meke udhuku. Again, nundu ndata ya usumbe ya udhuku ndike kala iyolo wa otiwa wa alungalu nikana ala lungalu matika tamboche moko mo meke udhuku. Nenesi mudenda mudhiku udhuku. Nenesi ndwenda onaendi we kwenai nakaba ukabola ndokai kwenai chowoinde lakini maniko manga ni moto nya kana udhuku ni wuka. The Bible here assumes kana adhuku ni medya wabo na makenda usumbi ka yulo wako. So let me be clear. Udhuku uka kwandu onde aseo na la adhuku paimondo utadhukwawa. But this is the difference. Udhuku waliko ala adhuku ukitao mananga. Praise the Lord. Praise the Lord. The Bible says udhuku ukananga ala adhuku. Evil will destroy the wicked. But when it comes upon you, ngainda ketikela okusumbike. Tuiwa ndata ya usumbi. Ni kwa siakana oka na fimbo yake kamile fimbo ya nyayo. Kunena yulua sindusi yako na maondo mako. It will not happen. It will not last beyond what you can endure. Nundu Yeova aketikela udhuku ukukilia bina. Nebo indi etikili matambu kasia moko mo makeka nai. Ela wa luka ki mutaniza Yeova. Nuju akwata wa ubua na wasililwa nalo. Eka laika nalo. Na kubaluka kwako kwe mutaniza Yeova. Ona banini. Yeova ndezwa etele. By the way, nene sindu tuka hata mabasta tuka kwenye Yeova tawezwa asimanite nenu mukuna. Nuku mwananga. Nuku mukuna. But it is not true. It's not true at all. Yeova yezwa etuwie kukuna ulamu dhuku. Lakini mundu wake Yeova ni wiwa udhuku mundu na weba wake avika bandu asukumwa na maua nginya avika bandu jango na eka ibityo kiu kithesa umutani vya Yeova na nikana na kundu kavike bandu botambo cha moko maku wike ula wave katika jina la Yesu ili likanye mdayo wako we moko ni mangai ne wa Mamwikwatasya ni Mamwikwatasya ni munenga ngai ulawa na Yesu before the heavens were created. Na avikia osiawa ayonake avikia kuyana ayonake na mambata mei mweba yangela nyoni
na aita wewa muno akito bindia u Yesu asaniwa akulia muye iweba na la Yesu Kristo wakuye nundu aina ngai abikia kuthayuka. I give you the Lord who knows your final say. Let me repeat this. You may find yourself in prison, but I give you the God who can remove you out of prison. Do you know nikitunena yulu amwana kimama tunena obo wake nundu mwana kimama ni wasiokie edo andasioka yawake tudhikata tudhea tunena yulu obaluku wandu membibiliani nundu ni mamusiokie Yeova. Yesu Kristo atabise betelo Satani no kulite nikenda audhungudhanji tatu hizo tunenga wanundu Yesu Kristo amutabise itina wamondo asuo ndemeliwa sioka ololomeli ana au. Because the story of restoration is the story of God. Praise the Lord. Your final say is not in the mouths of your enemies. They think you are done for, but God knows it is now your new beginning. Ate we Yeova. Ni munenga usula waenda Yosefu. Eba ukidhui ni chaithe. Ai mutani ya ethe na ethe imuya tumithinzelo. Na ngai ula wae onake aitewa atho wana na ethe make. Na mamutwa Misiri engombo. Ngai ula wae nake ona eso twa wakolokoloni. Indi ula wese kithwa nake ela watwike musumbe. Kuyando aingi mekiweta Yosefu according to history. The longest trade has been slave trade. The longest trade apart from prostitution has been slave trade. Slave trade has existed from the very beginning of human creation. But the story of Joseph to Menena Nundo, he went through slavery, prison, and the Lord lifted him up. Namondo nesuonde ndae kakumwikwatia Yeova. Mwikwatia unaweko lokoloni isitwani la Yesu Kristo. Ona by the way, ona wiko video mako mwikwatia. Nimulenga ngai utona ukumi aba. Mwikwatia. Tabia mwenzako mwikwatia Yeova. Mwikwatia Yeova. Hata iwe Yeova. Wajuwa ndongoesya we mwobosia. Ziani sionde kuunde. Song number 4-3. Tafuta bita podi tuimbe wimbo. Kwaku nibove usubio. Wendo waku ukekata ukanzubea. Atudhasia ndwanye mwobosia ikata ndongoesya kundu kuonde ni waku we mwobosia. Praise the Lord. Number 2 yasia ndongoesya ona yutanine nundu ukanzubea. Over 3 yasia ona thayu wakwa wathela ngakwikwatia umbinuche. Na verse 4 yasia ona andu mandia nyende kala nako tunga metu ne wazi tutumino the woman.